आकाशवाणी इम्फाल लांथोक्चरी पाउगी सक्तम सक्तम असिदा मणिपुर की नेशनल हाईवे सिंह था असिगी मनुंगदा अयेत अपन याउदना चथोक चसिन याहलगनी हाइबा राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की वाफम सिक्योरिटी फोर्स ना मणिपुर की सिंह जिला सिंह यामलबा खुजु खुलाई सिंह फागतखिबा मणिपुर की ऑर्गेनिक आउटलेट अमा दुबई दा हांगदोखिबा हुमुद्रा तरुक सुबा बन महर्सोप लिसिंग अनि कुनमंगा राज्य के तोंगान तोंगान बा मफम सिंह दा पांगथोकनखिबा अमसुंग पाउगी सक्तम दा नोने जिला की पाउदा मणिपुर दा लेरिबा नेशनल हाईवे सिंह चलिबा था सिगी मनुंगदा अयेत अपन याउदना चथोक चसिन याहनबा थौरांग पाइखले हाइना मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्लाना थाजबा पिरकले गृह मंत्रालय की मिहुट सिंगा कोकोमी अमुको अमदी फोक्स की मिहुट कांगबु अमगा हौखिबा जून 19 दा वारी सानदुना वाफम कयादी यानखिबा दुगा मरी लेना लुप अहुम असिगी मिहुट सिंगा युमजे कैसे नुमिता राज्यपाल गा उनबदा राज्यपाल ने थाजबा सि पिरखिबनी राज्यपाल को उनरबा मतुंगदा इम्फाल की मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा कोकोमी की कन्वीनर खुराइजम अथौबना हाय युम साबा लोइरबसिंग अदुगा मसागी युम सोक्तना लेरबा अदुगु सिक्योरिटी की इशूदगी युमदुदा लेबंगमददना चेंथोरगा लेरबसिंग हंजनननबा अदुगु मतम सामना चंगजनना लेरोगा युमदी सोक्तबा अदुगु नोंगाम चारपा कुइना मी लेनदबगी लाइक फिल्मसिंग अदु मदु रिफर्बिश तौबा मदि मदु रिपेयरिंग तौबा लोइनना हानगी चंबि यारबा नोंना सारी युमसिंग अदु यावना मदु खंदो कांदा फेज 9 जुलाई था मनुंदा होरो कांदा कोई अक्टोबर मदि दिसंबर फाउदा फेज अनिरुम थोगना कोई हंजननबगी थोराम तौबा होरे हाइदना प्रोग्रेस नो कोइदा लेरे गोल काबी की इंसिडेंट की थोदोबदुगी मतांदा इंक्वायरी कमिटी की माइकेटगी लाखिबा रिपोर्ट अदु मखोयना ता थंबिरबदा थोदोबदु दाथेंगना सरुक याकिबा मियोइसिंग पर्सनल सिंग इन्वॉल्व तौबिबा पर्सनल सिंग अदु फाउबा यावना कोई स्टेटमेंट लौबदा कोई यावग्रे अदुना याम मपुंग फाना जर्नलिस्ट की मेंबर सिंग यावबिबा प्राइमा फेसी एविडेंस ओना कोई लेखिबा दुंबा मेंबर सिंग यावना पीगिबा स्टेटमेंट म्याम दु लोइना तौरकांदा तो गवर्नर की टेबल द लेरे मदु लाखदोरिबा वीक अनी सिदा कोई चप चाबा मदुगा रिपोर्ट अदु द युफम ओरकांदा डेसिजन लौरगा म्याम द लाउथोगे हाइदना अपडेट अमा तोबिरे मणिपुर की सिंह जिला सिंह टेक्नोपल कांगपोकपी चांदेल अमदी चुरचानपुरदा सिक्योरिटी फोर्स ना थीबुहुमगी थाबक चथबदा बोम कापा याबा खुलाई सिंह यावना नोंमै चनी अहुम अमसुंग मरु कया फागतपा ngamle नोंमै बोम अमसुंग नोंमै मरु यावना खुजु खुलाई कया फागतपा सिगी मतंगदा इराई नुमिता मणिपुर की एडीजीपी लहारी दोरजी लातुन हाई मणिपुर दा आइन अमसुंग शांति रक्षा की फिबम निंथि नांगाक सेंदुना थमनबगिदमक पाइखलकपा खोंथांगी सरुक अमा ओइना सिक्योरिटी फोर्स ना थीबुहुमगी थाबक चथबदा राज्य सिगी सिंगी तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदगी खुलाई सिंग अदु फागतखिबनी महागना हाई Concealed in various locations, coordinated operations were launched simultaneously at multiple sites in the interior and suspected areas of Tengnopal, Kangpokpi, Chandel and Churachandpur districts by joint teams of Manipur Police, Assam Rifles, Army and CAPFs. These operations resulted in the recovery of following arms, ammunition, explosives and other warlike stores. These intelligence-based coordinated operations in the hill districts represent a significant achievement for the Manipur Police, Assam Rifles, Army and Central Security Forces in their ongoing efforts to restore normalcy, maintain public order and ensure the safety and security of citizens and their properties. मणिपुर बु ऑर्गेनिक लमदा मालेमदा ममिंग लेहनब मसुंग राज्य सिदा ऑर्गेनिक की ओइबा पोथोक सिंह हेन पुथोकनबगी पांदमदा मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमाना यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की आजमनदा अखनब आउटलेट अमा हांगदोखरे राज्य की हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन मसुंग एग्रीकल्चर विभाग की मखादा मोमाना आउटलेट असि हांगदोखिबनी आउटलेट असि हांगदोकपगी मतंगदा ngarang प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण कुमार ना हाई दुबई दा हांगदोकलिबा आउटलेट असि मफम मदुदा लेबा मणिपुर मसासिंगना चलाइगनी थौरांग असिना लमदम असिदा ऑर्गेनिक की ओइबा लौ पताप चथरिबा लौमी सिंगी सेनमिलोंदा साउना कानबा पिरगनी मागना हाई This will be the first time we are opening a shop which will be selling organic products from Manipur, and it is heartening to note that it will be managed by diaspora of Manipur. This will really go a long way in providing a good income to our farmers here, those who are involved in organic farming,
and it will also help in promoting the organic Manipur as such, because though we are doing it, but we are not really promoting it in a big way. So this shop which we have opened in UAE, it will go a long way in popularizing Manipur organic product in the Middle East and also in other parts of the world. Humbudra Taruk Suba Ban Marsop Lising and Kurmanga, Labak Numita, Manipurgi Mapam Kayada, Paksan, Pangtok Naki. Kaksing Jilada, Humbudra Taruk Suba Ban Marsop, Thobal Forest Division Gi Miliang Makada, Mayang Lamzau, Gram Pansai Ki Manungsana Leba, Tespur, Lamzau Masung, Lai Manai Tongan Tongan, but CSO Signa Sinduna Pangtoki. Ban Marsop Thoram, Sairau Sing Tespurda, U Thasi, U Kansi, Manipurbu, Asang Amantana Tanbulam the Mama Ohen Beda Saruk Yabi, Haiba Wakalon the Pangtoki. Thormatu the Wangang Bada, Rising Chief Conservator of Forest, Longzam Zoy Kumar High. Ban Masaba Festival of Trees, Upan Singi Kumai Havatare. Masako celebrate Toribasiki Wakalonse. Echo Lona Dikang, Upan Sing Neko the Kanaba, Mamma Supam Hagre. Adu celebrate Toribase, say you couldn't get when a celebrate Torise, say you couldn't get Poise, Upan Sing Senecoida, Kanaba Pediba, Aduga. Makoibu Yopi Gadavani, can be Gadavani, Kanjab to Gadavani, having Wakalonse, Nauna Amuk, a refreshed of Hypatare, Madu the Montanego. Aduna, a koi Lona Kangasu, a koi Garigadamuta Upan Tagadorivano, Upan Singako, Kanari Visakari no Hibasa, Anum Nangajutam Zagim, Nuxis the Mehamia, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, Aturmai, Mehamia. Oxygen lives a queen of Wanjalaga. Madu Akogi Hakang say the supply Toromaga, carbon dioxide have a Hontor. Adu Isam Harvadi, Ocean, Late Tragedy Gadore, Sort on La Sidurin. Madu Kanana P. Upansing in a Piri never quite up. Akas Bani Imphal Paugi Saktamda, Equakin None Paumi, Agui Kamaina, None Zilagi Matang the Piba Pauda. Mioi Bana Prakatigi, Yaknaba Uire. Prakati di mioi bagi marup oiduna lei mioi ba ikoi khaktana mausagi khusem akoi bigi phibambu thugairak padagi mausagi khal kaitharaktana prithvi da aing asagi phibam ahongba purakpada Manipur gi singi jila ama oiriba nune jila desu aing asagi ahongba sida khamthengna achauba mayuknaba awaba ama oire Manipur sarkar gi Forest Department amasung Environment and Climate Change gi Department khak natana Zungitang Mangada Malem Pumada Pangthok Liba World Environment Day Amasung July Gitang Amadegi Teret Pauba Ban Mahasop Palen Pangthokpa Khak Natana Miyam Mai Unsinduna Pangthokpa Mathau Tarak Day Haina Khali Nongma Nomagi Aing Asagi Khal Ase Kaitharaktana Mioiba Samasda Awaba Polum Ama Oiriba Ase Hantanaba Upan Wapan Thasi Umang Koktogumsi Haiba Singda Sangsilakliba Khonjang Asida Mioiba Ikoi Punsibu Nungaina Thamnabagi Maru Oiba sector ama oiri Nune Jilagi Yamna Maru Oiba Lalon Itiki Mafam Oiriba Lumai Bazarda Kalen Matamda Khangsa Sagalaktuna Mamang Sahida Celsius degree Nipunithoi Dasmik Tratuk Yauna Saduna Manipurgi Khoidigi Shaba Mafam Oikibasu Laikhrabani Umang Wamang Kotorakpa Maramna Mafam Kiada landslide Thoktuna Mioiba Punsida Awaba Setting Leptana Fangli Masipunamak Ase Karadang Oirisu Ngakthokse Haridi Mipum Kudingna U Pambi Amamamda Oirisu Sei Kuding Thajin Hauba Matam Oire Haina Lawi Natragadi Aikoi Mioiba Amasung Sa Nga Yauna Hingbada Awaba Ama Oirak Lani Haina Akang Ahisingi Mot Pinarakli Bharata 1950 July Gitang Amadagi Hauna Sayol Ama Chupna Pangthoktuna Lakliba Ban Mahasop Festival of Tree Planting Nune Jila Desu Nune Forest Division Sinduna July Gitang Amada Kumji Patri da Haudokhi U Pambi Thabagi Thoram Haudokpa Numit Aduda Jila Asigi SP Sri Namsadai Peter Pamai Nune Jila gi ADM Sri Steve Khapudang Ban Mahasop Adugi Nodal Officer Wunring Lansing Nune Jilagi DFO Sri D. Zon Shah Aro Thaitilung Pamai Kumji Village Authority ki Chairman Sri S.K. Athaipo CSO ki Leader Singh Mahiroi Singh Security ki Personnel Singh na Suruk Yaki Loidana U Pambi Lising Ama Hena Thaki Thoram Aduda Wa Ngangladuna DFO Nune Sri D. Zon Shah na
matau karam tauna ban mahasop program ase pangthoklibano haibigi matangda achumna phondoklakli. The significance of Van Motsava extends beyond mere tree planting. It serves as a vital tool to restore ecological balances by enhancing green cover, which in turn improves air quality, conserves soil, and regulate climate. Trees are essential in mitigating climate change as they absorb carbon dioxide, a major greenhouse gas, and release oxygen, crucial for human survival. Additionally, they help in maintaining the water cycle, preventing soil erosion, and supporting diverse wildlife habitats. Through Van Motsava, the government and various organizations aim to restore degraded ecosystems and improve the quality of life by creating healthier and more sustainable environment. This Van Motsava festival offers a valuable platforms to educate and raise awareness about the myriad benefits of trees and the importance of tree plantations among the public, especially in the state of Manipur. This festival is celebrated under the aegis of the Forest Department. Public are encouraged to plant these saplings in suitable locations for fostering a culture of environmental commitments. Numitumakta jila asigi nungba amasung khopum range desu u sara kaya thaki. Sayol amachubna pangthokliba program asigi manungda jila asida u sara lak amahena thaningai pandam thamli. Ban Mahasop amasung World Environment Day numitta upambi thaba khaknatana thakiba upambi sing adu matau karam tauna mapung mareng phana yokhatnaba kari thabak laukhat kani haiba asigi matangdasu mari leinaba authority singna mien sanghaningi amasung miyamda awareness campaign kaya phaktohaningi madu oiredi Ban Mahasop pangthokpagi achouba mai pakpa adu oigani haina thajai. Matang asida Akashbani Imphal gi ipau kangbuna puthokpa sayol gi pau gi saktam loizare khomjin bamusung puthokpa Thokchom Jogendrajit tengbangba Thokchom Barun lijakhiba Maibam Dwijamani.